coronaviruswan mana unhunanchikpaq. Wasimanta lluqsispa allinta harkachikusun. Mamallay mama, taytay Atilio, kawsayninchikunam tukurqunña. Niñuchalla mercado tayarirquyrantipakuq. Allinmi mamay Rosa, sapallaychik kirisaq, chaynamriki kamachikuy kachkan. Richkaniña mamay. Suyaykuy taytay, mascarillaykita churatakamuy. Upachukanki, kay pachaqa simiyki sinqayki sumaq tapasqa kanan. Oh, chaypaqraq chukani. Inallaña rirparisaq. Achachaw taytay Atilio, wañuytachu wasiman apamuyta munanki? Churatakamuy taytay. Jesús, María y José mamay, ama piñakuychu. Niwashaykitaya ruwasaq. Kay haya, churakuchkaniña mascarillata. Chaymantapas, amam kalikunapi yanja muyukachankichu. Utqayllaman rantipakamunki. Runakunamanta karunchakuspayki. Utqayllamanta kutimunkipas. Allinchiki mamay Rosita. Richkaniñam, chayllam, kutimusa. Es un mensaje de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional José María Arguedas.